Hello everyone, kaya kita ipaga kay Ilocano, kantay-antay man da ito, gabot Facebook, ayan, popularized by Miss Noraline Domingo, isa sa favorite natin Ilocana singer. Yes, magaling siyang kumanta guys. Iti na minsan nga aldaw, inak-inopen ti Facebook ko, Jackman ninamnama, ama kita tanagan mo. Limtwa dito'y rik na di na ipenpen nga ayat, kaslanay kagara, in friend kaket, inaccept na. Isuday tanti ng rugyan, jak may ladawan, aragsak, kasla di mapesat, di iniliwin ta pa nagchat-chat. Jaklain pagarop, day tarik ng inka iyebkas, nga hindi pa ilaing ketchup di inka inay ayat. Gapot Facebook akon kunada, ket nagsarap ti dalanta, nang riing dinabayag, naidulin arik nata, rumbeng kadi apatuluyan, uray ken kadagikuten, jak maisuro to'y rita, ubiyag to'y biyag. Ayun. Agmangalem at trabaho, jak marik na ti bannog ko. Ta iti panaginanak, dito'y Facebook kaama ka-chat. Umanay aliliwak, di may ladawan aragsak. Agyaman FB, tiin pateg ko na sa pulak. No pa'y tawen di naglabas, ito'y lagip ko di mapunas. Siksikalaeng aya, akinag ko pikupak. Facebook di kapuna, itangket na sarakan ka. Napalao sa ragsak ko, agragrag uday to'y puso. Gapot Facebook akon kunada, anak sarap ti dalanta, nang riing dinabayag, naidulin arit nata, rumbeng kadi apatuluyan, uray ken kadagikuten, jak maisuro to'y rikna, ubiyag to'y biyag. Gapot Facebook akon kunada, anak sarap ti dalanta, nang riing dinabayag, naidulin arig nata, rumbeng kadi apatuluyen, uray ken kadagikuten, jak maisuro to'y rikna, ubiyag to'y biyag. Rumbeng kadi apatuluyen, uray ken kadagikuten, jak maisuro to'y rikna, ubiyag to'y biyag.